lavalingaga behu si sofonara. Ami badai so ayah ya ahohu kita sama tisa tabu taka wangun rasi so ayah banomoni. Damai sejahtera bagimu. Da uji ofona ni o Yesu me informau ia fona dani hanifahau nia. Yami ira talifusa ni o masiu bakaju aya ya ita Yesu Kiriso. O muso dededa wano tura ju faruha ita baka baceno enoni ade baba maema baba mundomo taromali lumalani sito balihaga basulu baba aurida si roma ina na sa o muso dededa wama ande goi no tola tarugi ngaluo pas kasih dua. Bama ande goi baka kalender liturgi no to bali ngaluo minggu kerahiman ilahi. Baka baduria semusudo doni romuda ma ande teturia ke khuda he bisa buah-buah dani hanifahau Yesu ado baba ne maya ia me informau ia khera baka bago mulua baji sabua sifofona sibai zanua kandani hanifahau ado ya ia da so khera ba tahu ba fanima tutu hana wa alua khera cimana da ya ami ira tarifuse sarania atau ira beremilaf bahulu ira ni Yahudi ado siduania atau ira lavalingaga behu si sofonara hiwa aina minggu silalu nutaromo wa Maria Magdalena ba Maria tangebo ado no laturiai khendani hanifahau ado wa Yesu ado mo mauso muroi balimatania mano informal ia khera bahija bajilo arasibai faata unirasoi dani hanifahau no mege to bali fa wahau dudu fa muso dudu me musido ia me to hari Yesu bagotawara ba iyo waira damai sejahtera bagimu babagi do tadao informal khra Yesu laheto joko siso magoto nia bahija irani hanifahau no mege fadu dudura ba muso sibai dudura bermenotola laila bafanuha ira Yesu. Thomas sama-sama kotalua jikle dua dani hanifahau nomege le hado ya ia bagi noto dao bagi noto mi informau ya Yesu ko dani hanifahau. Bahija melatu ya khnia bamilau bahau khnia bamaifu le fatuhu dunia. Iwao na le ilahur bai bayatanga bandu fatuhu dunia. Bahija bajil arasibai baji samu jamaah ke ifuli informa ya Yesu ade khendani hanifahau nia baka bagu mau luara baji sabua bagi betudao no fakhra Thomas no so Thomas bakota luara sila fadu teu mege bame iwa Yesu faigi babaya ya sama satai apena iwa Thomas sila fadu teu mege fadu teu Yesu tai Yami ira telefuse ni omasi bakaju aya ya ita Yesu Kiriso. Wawa lala uri ni falua mani ter dan ni hanifahau nomege to bali bisa buat tuma-tuma kheda baka balala aurida ya ita suniha samati kelumalani. Fahasara dodo ba fahasa bua kira-kira baka bawa mabatu. He bawa mabatu ba keluarga bawa bangsa bami dua mana baka bagi gereja muguna di fotoi fahasa dodo ba fahasa bua kira-kira hadiah di rohania ina tola tarugi ina tola taila kamu jua go hito dodo ado si fautu baju masih lumalai le guna ba kali-kali rusa le guna ba tiu dosa le guna ba matutu abu le guna ba ala abu fefudal fanaba ma fama balida khenawoda ya ita dia samati khelumalani tola tahana khena sabua duma-duma ya ia da Thomas sifabali moroi bangafu dani hanifahau tanube nomigi mulai so khenia ba ata mulai so khenia wa pani matutu
ataya mamatinia hati tahu berulifu iya ni wa Yesu lumiki wa ono lo walangi ado tifakau tifurefa mate lako bahita dalia bangaloshitun ifuli auri iya yami ina talifusi ya masih bakujua asisi amua khuda jimanita ai baka balalam aurida itaria na iwa khuda abuda mana lafatuna khuda abuda mana ifalua sisi abuda tak usile mangila tak usile mamududung tak usile tengeku hati iya berani falua abuda ado berani waru abuda ado le fautu baka bagi rakyat le fautu baju masih tetutan ina si manida mina cuma si tahu bagai si manida amina cuma si tahu mafa ya tahu ya amira tali fursa ya bisa musa jangan datang adro ya amira tali fursa ni masih baku jual fa abusa bahasa gua gira baka baniha samati kelualan muguna si bayi muguna bau gama uhitu tututa adu saya kelualangi bau gama uhitu tututa adu sumusu tutu ina utakamu wa aurisi itu ada berita ini ya amira tali usi data lau jisuhi data tolo naguda data wahau tututa ina tola tarugi kuhitu tututa ada sumasi lumalangi le ano si bayi untuk ke daruman lumalangi ade ya lumalangi sanusa jam untuk hibat tututa jam sana amin.